mana nih sapu itu? Anjir ha, anjir beteng deh gitu ya. Baru lah, sudah nangis mau rumah balik desa. Neng, iya apa Bi? Sini gerak. Iya apa Bi? Kok tadi Bibi lihat si Darwis aneh sih ya? Darwis mana Bi? Itu tetangga sebelah. Aneh kenapa Bi? Ya gitu, dia nyariin sapu kayak nyari batu korek api. Sampai-sampai nyakar tanah. Lah kenapa aneh Bi? Berharga kali sapunya. Palingan sapu lidi, kalau hilang tinggal beli di warung. Itu ya Bi? Ya iya, ya udah lanjutin nyapunya. Sep, kita sapu teh dibawa balik apa dipulangkeun? Bunga, aing mah kapok geus lah, nama ku sia bawa. Masalah ke orang pulang ke lain nama balik heula. Ya enggak, secara teman pas rendah. Kamar si asli. Ya kita makan kuan. Ngantos nyapa. Ayeuna sep ek siap-siap. Engke sore paling mangkat. Ngantosnya entos heula. Assalamualaikum. Mah lemah itu cenah. Kana ya wae kana bulukan nuan di dieu. Aing teh mana boga janji dikasih Alek. Mana bapak aing? Udah kali itu balik ke kota. Nggak sepeda nelpon si Alek we. Cik saha gitu. Halo Lek. Halo. Eta non teh hampura aing mah bisa kadinya. Kunaon? Eta aing ke bapak aing kita balik nyawa aing naon kita buru-buru. Lah, siapa geus lah, namna mentok sia lah. Mungkin hirup teh geuning. Nangga satunya hampura we. Aing geek siap-siap. Dah. Kunaon Lek? Bingung euy. Bingung kunaon atuh? Entu Balik sia teh, ari eta mah mawa sapu. jadi kieu. Wah, nu balik. Yang sayu antar ieu langsung sapu. Keke, naon sih kasih Darwis? Mana? Itu tuh. Ayo cepetan, cepet. Oke, udah kamaran ya. Jarang nempelin ke di base camp. Tuh, gara-gara sia ngajakan aing mulangkeun sapu. Garo hirup aing teh tenang. Bangun naon nyalakeun aing. Naon atuh sia ngajakan aing? Naon atuh sayang. Hehe, karunya tuh. Ayo kasopanan. Hehehe. Geus mendingan sapu deui, berak ngeuleut. Tuh, si Darwis geus mangkat. Yang satu hayu anterkeun. Ayo. Neng, main yuk. Kemana Bi? Kemana aja lah, males Bibi di rumah. Kenapa Bi? Males ketemu pacar Bibi. Aneh. Yaudah yuk. Wis kernaon? Dengan sapu. Ayo neangan sapu. Hayang we. Geus dengan sapu deui. Aneh, padahal cuma sapu. Ya, biarin lah orang. Dia murun tadi tan ome heueuh. Puas ya itu cumbukurna. Oh, siap. Ya tinggal aing deh. Coba pelong. Tuh, tai. Lain.
Tai. Kagak, gua dia mau. Ih, bau. Tai. Alah, kurang yakin. Kuras. Biasa kurang yakin, kayak kurang kuaing kasaan. Tai gening pahang wala. Kurang lek. Mani pahang wala. Terus buru datang si Darwis. Duh, teka pangi sapu cukup mahal ya. Geringan sapu teh. Aman nih. Lek, aing asa pernah ngadenge tentang buku sapu terbang Gimana? Ah, di film Masa Endeber. wah enak anu kitu di dulu siapa? Kan siapa tahu. Terus kumaha? Ayo orang ke toko buku. Arek naon? Beli lauk. Balik Nyanyangan buku atuh kasep. Buku naon? Buku sejarah sapu terbang. Aman sayu naon tuh? Ayo. Ayo. OTW. Tuh, lek aing ge menang. Saya nggak saya orang baca di pos Honda. Yang satu hayu. Lek. Udah. Aing mah tulisan. Tulisan naon? Baca weta aku sorangan. Barang siapa yang menjadi tuan sapu terbang maka hidungnya akan panjang. Anjing. Saya balik. Ayo.